Nshuti mukurikiye Umushinga TV muraho, turabashuhuje aho muri hose ku isi haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga, ibihugu byose bitandukanye. Uyu ni wa mwanya tuje kubagezaho amakuru atandukanye. Mureke tubagezeho ingingo z'ingenzi tugiye kuganiraho muri uwo mwanya. Mu Rwanda ibikomoka kuri peteroli byazamutse kubera intambara yo muri Amerika na Iran, byatumye ibiciro by'ingendo byiyongera. Africa Intelligence yatangaje ko Mozambique ibereyemo umwenda u Rwanda ungana n'amadolari miliyoni 22. Mu karere u Rwanda yaruherereyemo, abanyamurenge batangiye gucikamo ibice bitewe n'uburyo bamwe baje mu Burundi abandi bagasigara mu Burayi, bakaba batangiye gusubiranamo kubera uko umushinga wabo wari upanze. Nshuti mukurikiye Umushinga TV muraho, turabashuje mwese aho muri, haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga, aho muri hose ku isi. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru atandukanye, muri kumwe na Ntakirutimana Vincent. Duhereye mu Rwanda, tuvuge amakuru y'ingenzi. Mu Rwanda ibikomoka kuri peteroli byazamutse kubera intambara ya Amerika na Iran, byatumye ingendo ndetse ibiciro by'ingendo bizamuka nk'uko bisanzwe. Africa Intelligence yatangaje ko Mozambique ibereyemo umwenda u Rwanda ungana n'amadolari y'Amerika miliyoni 22. Mu karere u Rwanda ruherereyemo, abanyamurenge batuye muri Amerika n'Uburayi mu minsi ishize bari mu Burundi no muri Congo batangiye gusubiranamo. Perezida Sassou Nguesso yongeye kurahirira kuyobora Congo Brazzaville mu kindi kiringo cy'iminsi bamwongeye. Ibiganiro byahuzaga AFC M23 yaberaga mu Suisse byarangiye. Mu Burundi, Gabi Bugaga, minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru, yasanzwe mu modoka ye yapfuye. Mu mahanga ya kure, mu karere k'Iburasirazuba yo hagati, Turkiya na Israeli ntibari kurebana neza. Umuhora Hormuzi ukomeje kuba ikibazo ku isi yose. Murakoze cyane nshuti mukurikiye Umushinga TV, turagira ngo turambure amakuru twabagejejeho. Kubera intambara iri kubera muri Iran ndetse ihuza Amerika na Israeli, byatumye ibikomoka kuri peteroli bizamuka, bituma essence izamuka mu gihugu cyacu, ku buryo ubu ngubu yamaze kwiyongeraho amafaranga 600. Twibutse ko iyi essence izamutse kabiri nibura mu kwezi kumwe, kujya kuzamuka yavuye ku 1990 y'amafaranga y'u Rwanda, yongeraho gakeya iba 2305. Ubu nabwo yongeye kuzamuka iba 2938. Ariko RURA yatangaje ko ibiciro by'ingendo zikoreye hamwe cyangwa se imodoka zitwarira abagenzi hamwe, ibiciro bitigeze byiyongera ku bagenzi. Twavuze ko kandi ingabo z'u Rwanda zigarura amahoro muri Mozambique i Maputo, ziberewemwo umwenda wa miliyoni 22 z'amadolari, ni ukuvuga miliyoni 30, miliyari 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Bivuze ko baberewemo ayo madolari miliyoni 22, ivuze ko buri kwezi bahabwa miliyoni 2 z'amadolari ya Amerika na Mozambique,
bivuze ko ingingo ya RDF kugarura amahoro muri Mozambique iri hagati ya miliyoni 10 z'amadolari na miliyoni 20 ku kwezi, bivuze ko ayo mafaranga babereyemo RDF ari amafaranga yiyongeraho kuyo bakoreshaga n'ubundi nko kubunganira. Biraterwa n'iki kugira ngo ayo mafaranga babe batari kuyabishyura muri Mozambique? Biraterwa yuko ubukungu butifashe neza muri kiriya gihugu cya Mozambique. Mu karere u Rwanda ruherereyemo, amasezerano y'ibiganiro yaberaga mu Suisse hagati ya FC M23 hamwe n'abayobozi ba leta ya Congo byashoje, ariko byashoje umuhuza mukuru Leta Zunze Ubumwe za Amerika abwira leta ya Congo yuko bagomba gusesa FDLR kandi bakabikora byihuse. Nubwo bari mu biganiro mu Busuwisi ndetse bakaba bemeranijwe yuko bagomba guhagarika intambara, ariko kandi bageze muri Congo intambara yakomeje. AFC M23 iratangaza yuko nubwo hariho ibiganiro by'amahoro kandi agahenge bakomeje bakica, uyu munsi rero n'ubundi imirwano yongeye kubura kubera yuko Congo idakomeje gukomeza amasezerano neza. Amasezerano y'ibiganiro yaberaga mu Suisse hagati ya FC M23 yarangiye, ariko kandi yarangiye umuhuza mukuru Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje leta ya Congo ko igomba gusenya byihuse FDLR. AFC M23 baganiraga muri ibi biganiro bemeranijwe agahenge ndetse no guhagarika intambara, ariko kubera yuko n'ubundi Congo yagiye yetropa agahenge bari bahawe, uyu munsi nanone intambara yakomeje. Kubera iki yakomeje? AFC M23 yemeza ko nubwo intambara yakomeje ariko ari uburyo bwo kugira ngo bakomeze bashake inzira yo gukemura amakimbirane bafite, nkuko twabibabwiye ku Mushinga TV yuko intambara itazarangizwa n'amasasu cyangwa se intambara ari ukujya ku meza y'ibiganiro. Birasaba ko izarangizwa na politike, nicyo cyonyine kizayirangiza. Nkuko twabibabwiye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifuje ko FDLR igomba gusenywa byihutirwa. AFC M23 yatangaje ko nubwo basinye ayo masezerano ariko imirimo yoyo ikomeje, kandi bategereje yuko imirwano ihagarara mu turere twose twa Congo. Abanyamurenge batuye muri Amerika na Europe mu minsi ishize bari mu Burundi baje gushimira Evariste Ndayishimiye ya Congo. Basubiranyemo kubera umutungo bakoresheje ubwo bari mu Burundi ndetse no muri Congo, kubera yuko abasigaye batishimiye uburyo ki bakoresheje umutungo bari bazanye. Byabaye ngombwa yuko begura, ndetse begura badatanze raporo. Byatumye havuka urunturuntu hagati y'abanyamurenge bari baje i Burundi ndetse no muri Congo. Bemeza yuko bazongera bagatora kugira ngo biyoroganize, bongere bashake bije yo gukoresha. Nanone kandi turabagezeho amakuru meza avuga ku gihugu cya Congo Brazzaville. Perezida Sassou Nguesso nanone yongeye gutorwa n'abaturage ba Repubulika n'ubundi ya Congo Brazzaville,
hari abanyacyubahiro batandukanye barimo nyakubahwa Evariste Ndayishimiye ndetse na nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Abo bose byatumye ibirori bigenda neza ko hari abanyacyubahiro batandukanye. Ikintu gikomeye cyatangaje muri ibi birori byo kurahira kwa perezida wa Repubulika wa Congo Brazzaville nuko perezida w'u Burundi igihe kinini gishize yahuzanije na perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu buryo butunguranye kandi butari bwitezwe, ubwo perezida w'u Burundi yajyaga gufelicita Sassou Nguesso perezida wa Repubulika ya Congo Brazzaville yahuye na perezida w'u Rwanda barasuhuzanya. Perezida w'u Rwanda wishimiwe cyane muri Congo Brazzaville, abaturage bamugaragarije urukundo rukomeye cyane ku buryo bishimiye kuba yaje gufatanya nabo muri gahunda cyangwa se mu minsi mikuru yo kurahira kwa perezida wabo. Mu Burundi, Gabi Bugaga, minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru, yasanzwe mu modoka yiwe yapfuye. Leta y'u Burundi ndetse n'abategetsi b'u Burundi bihanganishije uyu muyobozi w'itangazamakuru ndetse n'umuryango wiwe, bashima uburyo ki yakoranye nabo iminsi yari akiriho. Icyamwishe ntabwo cyatangajwe, ariko haracyakorwa iperereza ryimbitse. Mu mahanga ya kure turajya mu burasirazuba bwo hagati, aho Turikiya na Israel batari kurebana neza. Tubibutse ko mu minsi ishize ubwo twabatangarizaga amakuru y'aho Israel na Turikiya bigeze, ubwo Israel yari mu biganiro na Libani byo guhagarika intambara, Netanyahu minisitiri w'intebe wa Israel yatangaje yuko azahita yongera agatera Irani. Ayo magambo minisitiri w'intebe wa Israel yatangaje yababaje perezida wa Turikiya Erdogan, avuga yuko bibabaje ukuntu minisitiri w'intebe wa Israel akomeza gutera umutekano muke muri kariya karere k'uburasirazuba bwo hagati, aho yica abantu batandukanye cyangwa akamena amaraso menshi ndetse agateza umutekano muke. Ubwo Netanyahu yavugaga ko agiye kongera gutera Irani, Erdogan yashubije ndetse avuga yuko atazihanganira indi shuro Netanyahu azaba yateye Irani, ko azahita yinjira mu ntambara igitaraganya. Nshuti mukurikiye Umushinga TV, turimo turangiza umuhora wa Horumuzi, uracyari ikibazo. Nk'uko mubizi, umuhora wa Horumuzi uvamo ibikomoka kuri peteroli bigera kuri 25% byo gutunga isi yose, ikaba ariyo mpamvu ibihugu byose biri ku isi esase yazamutse kubera ibikomoka kuri peteroli. Mu minsi ishize perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yari yatangaje yuko umuhora wa Horumuzi wafungutse ndetse ibikomoka kuri peteroli bitangiye kugenda, ariko abitangaza avuga yuko amato yemerewe ya Irani atarimo, byatumye Irani irakara ku buryo nanone mu masaha atageze kuri 28 Irani yamaze gufunga umuhora wa Horumuzi. Nshuti mukurikiye Umushinga TV, ayo niyo makuru twari tubafitiye. Turabashimiye uburyo ki mubana natwe mu makuru atandukanye, kandi twiteguye gukomeza kubaha amakuru acukumbuye. Mubane natwe, mukore subscribe, mukore comment, mukore
share, turabakunda, murakoze cyane.